Najveći problem bila je nabavka drvene građe. Junak naše priče otkupio je šume na Tari na prostoru koji je bio izuzetno neprohodan. Kada je izneo ideju o izgradnji žičare kojom će se do Drine dopremati građa, nikomu nije verovao. Za njega nije bilo nerešivih problema, pa je tako uspeo da napravi neverovatnu žičaru koja je imala dužinu od preko 6000 metara sa neverovatnim padom od 800 metara i koja je prolazila kroz 2 tunela koja su nastala razbijanjem planine. Stručnjaci iz drugih zemalja dolazili su da vide ovo čudo od žičare, koja nije radila na motornom principu, već je koristila gravitacionu silu. Građa je sa Tare dopremana splavovima preko Drine, Save, Dunava do kanala koji je bio izgrađen zbog strugari. Zahvaljujući strugari, Srbija je od uvoznika drvene građe postala njen izvoz.